Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Сезнең татар кызы, татар егете дигән конкурслар хакында, шулай ук Татарстан гүзәле, Россия гүзәле, бөтен дөнья гүзәле дигән конкурслар хакында ишеткәнегез бардыр. Ә менә татар кызчыгы, татар малае дигән конкурс турында беләсезме? Әгәр дә юк икән, мин сезне нәкъ менә шушы матур бәйгегә чакырам. Казанда татар кызчыгы, татар малае 2019 конкурсы узды. Финал өлеше. Ул февраль айында башланган иде һәм 2-3 ай дәвамында 150 балалар бакчасында тәрбияләнүче нәниләр шушы конкурста татар кызчыгы, татар малае исеме өчен көрәште. Конкурс башта районнарда, аннары соң инде башкалабыз күләмендә узды. Һәм менә бүген ниһаять финал. Кем җиңәр? Кем мактаулы исемгә лаек булыр? Без әйдәгез бергәләп шул тамашаны, финалны карыйк. Selam şemaat. İstemsiz tuğanlarım, dostlarım. Hay. Kızım sen bugün ülkede matır söyleşesin hele. Söylemişe bugün bir milletimizin en zor bayramlarının birisi. Jayın. İttemani koya korama halı. Jıyın bulğanға ekan hele. Jıyın ol şundan da en zor matır bayramlarının birisi. Ol, jir жылынып, шәшілер біткеннен соң ұйыштырыла тұрған болған, һәм енді юққа ғына жир жылынғаш, жиын жиыла деп бұрынғылар әйтмәгәннәрдер. Аны бишәр, унар ауыл біргәләшіп, бірдәмләшіп үткәрә тұрған болғаннар. Түрлі жиыннар болған. Олуғ жиын, жуа жиыны, питрау жиыны, һәм менә бүгінгісі қала жиыны. Jayında uçraşkanlar, kuruşkanlar, hal bilişkanlar, eğer yigitler hem kızlar tanışkanlar. Etti, eşitlerini bilen jayında tanıştınlar. Bu zaman şalaştırıp, eğer de jayın dip eytip bulsa, internet jayınında. Sen kızım bu malay kızlarını bilesin musun? Elbette bilem, alar benim dostlarım. Zalda oturuşlar arasında da benim yaştaşlarım bir kup. Olay bolğaç, eyde özleri tanıştırsınlar hele, eyinde bizning qonaqlarımız alarga güçlü itip alqışlab otururlar. Başlıyoruz. İstemsiz sopalar, isimim benim Yasmin'e. Min de çıktım sahneye, uzak durumda silerge. Eğer sizge uşalsam, kullar şabı isminle. Min eğlenim bir hadi bir kızgını. Uzun şirin bakışağa, sırlı iltip atala. İdil boyu listesinde urnaşkan bizim bakışa. İstemsiz tanış budik, benim ismim Dilara. Sovyet rayonundan keldim, Şiringa deyip sizge. Men yerim Seylan isimli balalar bakşasına. Rahatlanıp uyuным, kelem, bigirek oşuy anda. İstemsiz tanışık eyde, men Hısmanov Reyde, Kazan şehri, Dervişler bistesinde ornaşkan 415. Umırzaya balalar bakşasından keldim. Mena 6 yaş. Esselamu aleyküm. Tanıştırayım özümle. Men bulamın Kerim.
20-нче гасыр башында Янаскарт гаиләсендә Хәбибрахман улы туа, 3нче буын була. Хәбибрахман белән итә Нурислам дәвәтием. Аның улы Илдус туа, монсы минем әтием. Ә мин аның тыпчык кызы Мәликә була исемем. Татар телен моңын сөям, әнием чулпан төсле. Сәмесез, хәерле кич. Минем исемем Данияр. Үзем белән таныштырып, сезгә әйтер сүзем бар. Исемем бик мәгънәле, кояш нигъмәте, акыллы дигәнне аңлата ул. Ә мин исемемә тугры булып, кояш кебек, тирәнгә нур сибәмен. Әссәламу-алейкум, хөрмәтле кунаклар. Минем исемем Аслан. Миңа 7 яшь. Мин Казанда торам. 54нче балалар бакчасына тәрбия алам. Быел гимназиягә укырга барам. Хәерле кич. Миллионнарга уралып аваз салдым дөнья. Таныш булып, мин Алия Арсланова. 7 yaşımda tuturdum. Мәскәү бистәсе 105-нче балалар бакчасына әрим. Хәерле кич. Мин Әминә, Казанда мин туганмын. Әтием Илдар татар минем. Мин дә татар буламын. Бабайларны яхшы беләм. Айрат Мужетдин барай. Минем бәхтемә микән монда туганнар ярый. Татар мин дип гырланган. Нәсебем минем. Мәңге яшәсен милләтем, чәчеп атылган телем. Исәнмесез, Идел буй бистәсеннән 23нче бакчада мин килдем әле бәйгегә, сезне янә күрергә. Исемем Андрей минем, әтием Ермолай, бабаем Антон булар, кор бабабыз Николай. Мин көрәшче Аяз, 13 бабамны беләм. Дүсәй, Усман, Апана, Юлдар, Әдершә, Әхмәр, Әхмәтҗан, Нихмәтҗан, Нурмөхәммәд, Вакыйф, Әнәс, Азат, Аяз белән Камал. Исәнмесез, гүзәл Казан каласыннан, мин Мәскәү районыннан, 304нче санлы балалар бакчасыннан. Исемем кем соң дисәгез, Илназга Рулет булам. Исәнмесез, мин Низамова Амелия, миңа 6 яшь. Мин Казан шәһәрендә яшим. 134нче балалар бакчасына йөрим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим диеп кенә, егетләр чатыннак кына, сүз башын салмак кына. Хәликән башыгызга изге булсын көйгәт. Сезнең алга чыгып бастым. Мин Әхмәтов Айдар булам, белегез. Замана малайлады дисезме? Кем соң алар? Нинди була? Таныш булыгыз. Сезнең падишыгызда шунда малайладының берсе Западов Бәхтияр тода. Мин Казан шәһәренең үзәгендә урнашкан 24нче татар балалар бакчасына йөрим. Киттек. Әйе, безнең кунакларыбыз әлбәттә кул чабып торалар. Кемдә йөзек сикереп чык? Оппа! Аслан безнең. Монда инде йөзек салган кешегә безнең уеныбызда жаза бирелсә, бүген ул жаза түгел. Бүген безнең балаларыбыз үзләренең сәләтләрен күрсәтергә ашкынып торалар. Шуңа күрә сүз Аслан сиңа. Рәхмәт балга.
Kimde yüzük sikrip şıp? Hoppa! Aliye biz nişliybiz? Deybiz. Rahimit, eyleriz albalar, kul şabiğalı Aliye'ye. Kimde yüzük sikrip şıp? Hop! İlnaz sikrip şıptı bizden. İlnaz. Nindi ustalık көрсетеміз. Şiir söylüyoruz. Rahimit. Роберт Метнуллин Сабантуйда, Кылға тірі мейданда, бигіректір айданда, әтеш кылға башында, қызық тұра барсында, тік мұнамы бір кімде, мен де башыл бір кімде, міне миңа да шират, міне мен де бейтерат. Мініп кеттім тез гіне жетіз күні, һәм қарадым түбенге. Ой-ой, биік мінгенмін, нешік міне білгенмін, нешіклер тышым жерге, қорқыта қарарға да, тұрам жолай келе алмай, бір ренде қарарға да. Уш жеткендей әтеште, бүтін кішке қышқырып, кетті қолдан ышқынып. Ышқынды жерге ұшты, юнығына ұшында, әтеш ұрынына мен қалдым қылға ашында. Керек mi әтешігіз, керек mi гүләгігіз, мені алып бағына, мінігіз бір әрігіз. Kimde yüzük sikrip şıp? Emine. Emine nişliybiz? Biyitebiz. Yumğaq şırnau oyunun bilesin mi? Ayda biz kızlarını şakırabız. Sizden köşkü alkışlar bilen kızlar rahimit ediz. Sahnemiz türüne. Bizden buna şoşunda yumğaqlarımız var. Kızlar yumğaqның içinde buna şoşunda qağaz kiysagi var. Gördünüz mü? Alığızları uz qo'llaringizga yumğaqni aydagiz har biringizda. Mana şoşu qağazni qo'lingizga tutasiz, bir qo'lingizga. Ayda yumğaqның boshini mana shulay sutasiz ham shilakka irg'itasiz yumğaqni. 1, 2, 3 yumğaqni shirnaymiz. Shamilni qarshi olamiz.
hükümdarlarımızın gözleri ötken. Alar kureler. Buna nişik motor etip. Buna nişik tük-tügerek olgan karagızları. Yılga ol türlü formada olgan. Tük-tügerek gene demegen. Kızınça, aval, yımırı. Şolay bir. Buna malatsi. Hayda kızı.
super fişksin gördün mü? Ha? Sabitov Karim oldu mu? Güçlü alkışlar. Mana kızlar oyunun tertibi Zaliye Şıbırqı bilen naşvay sizden aradan yürügende, şuay tabi Şıbırqını yürütkende siz sikirip kalırga deyiş. Hem Şıbırqı sizge, ayağınızga, sizden ayağınızga legirge deyiş tügür. Hazır mı? Eydeli oynap karıgayla Zaliye, eyde. Hop, Yasmine lekti mi kurdun? Yasmine lekti, ezgine lekti. Yasmine, nindi jaza veremiz Yasmine'ge? He? Birge, ey Yasmine, Rahimi. Min kurdum, kim kurdu? Min de kurdum. Reyden işletemiz. Jırlatamız. Reyde, Rahimi. Yusupova kızlar ortarak koşuyorlar.
Dilara'nı işletemiz. Değilsin. Rahimit Dilara Devliyeva. Min kup kurdum filtey kışlarını, kin kukraklı, timir bedenli, dik kurasıydı. Işı bilen, kışı olgan inşan adamını. Kim sıklanmaz kışka timir sınsa, hem su çıksa baskan izinden. Dik ne fayda, kışın filtey bulur, ışın bulsa şıpşık dizinden. Özün kalsın kışsız nafsından, ne utsana senin kulundan. Kışlılığın bilen gururlanma, kışlılığın bilen gururlan. Her adımında senin durakın, kışlıya özün kursunlar. Kılıç bilen tügel, duruluk karşılık bilen kışlı kışlar. Utta bulgan başı kiri kummaz, işte bulgan timir tutukmaz. İş kursetkenlerine il unutmaz, kaderine izni tutmaz. Biz tutar balayları, biz tutar nenkileşegi madur tarih buldurur. Millet için yanır ki yokta izler kaldırır.
Uşağız. Apa yedim ileri. Tatarıstan köyüne gelip bakıp yaşamışa. Cılap yiyip uyanıp uyanıp bağlaşa. Gülüne ben varlık yanım kalıp kalalarını. Kutta yatmaz suda batmaz kutta balalarını. Gülüne ben varlık yanım kalıp kalalarını. Kutta yatmaz suda batmaz kutta balalarını. Ağrılsın şiirler, giyerler mülemizler. Senin bilen dalları şişme uyuya gider. Senin bilen dalları şişme uyuya gider. Hissiyat şiirler, yürekler vardır. Sular şayıp gider, yüreklerine gider. Hissiyat şiirler, yürekler vardır. Sular şayıp gider, yüreklerine gider. Tokmaklar aytacağız hazır. Sular sebep gül üstürem, gülüm bulur üzüme. Gülden tamgan tamşılar görünesiz gözüme. Baka baka bakırgan, baka kunak şakırgan. Kunakları kilmegeç, dış kaşığı bakırgan. Aksamalarının verenin bir mitere güzeli. Belesi keskine iken bir mitere güzeli. Ahi dilinin buylarına, ışır urdeklerimle. Koşu koru kuzlun sırlı özle uzaklarına. Terezeye jimler siptim, aşağıs kışkaylarım. Netinin alsu şeşegi kük yeşegiz tuskaylarım. Nenekili haftamay bitiye geller taşkınlar. Bir köşeden gülmeli, şimdi elledim tügül. Nenekili haftamay bitiye gene kıyarlar. Kupkuterma borunla şile kasıp kuyurlar. İtta taraf taşka şıksam sıyır şabata kigen. Eşip bara eşip kayta benden kajak ettudan. Jiter ustardın, igret tuzan tuzdurdun. Jiter ustardın, igret tuzan tuzdurdun. Ayağını şakıldatıp kulağımla tundurdun. Ayağını şakıldatıp kulağımla tundurdun. Sanasam sanamasan da sen bulursun minneki. Dilesen dilemesen de sen bulursun minneki. Kızın besi bir grafıma kufaka su tutura. Bazava basmış başımda oyuk belak kutura. Min mandayım alay tügel, min mandayım alay tügel. Kaya barsam da yok almam, kıgıdan kalay tügel. Ne de şu var? Gözüye korimele, şeşimini torimele. Hep bilerge beratnaga kunak kabarimele. İnin başı tügerek, kilit kullan küberek. Biz ne işçikken bulsanız eydecilik bir verek. Jirli gale, bir ne tügelikene. Jirlamasıydık ikini siz ıslarak sikimle.
bulgan. Endi hazır min sahnamiz turine sizning güçlü alkışlarınız bilan bizning hükümdarlarımız arasında oturgan mertebeli jüri a'zolarini chaqiram. İkinci bütün dünya Tatar Hatun Kızları sezonunda delegatları, şerefli konaklar, kadirli bizim balalarımız, konaklarımız, etiyeniler, men sizni barınızda bütün dünya Tatar Kongresi isminden selamlayım, ham bugungi iskitkish matur bayram bilan qutlayım. Mana biz bugün fevral ayından başlap jibergen shahar ko'lamida Tatar qishchig'i, Tatar mulayı baygisini yumg'oq yasaymiz. 150 kızlarımız, 150 malaylarımız balalar bahçesinde şu etaplarını uza 35'ke kaldı. Anarısın indi bile bugün biz 8 yigitni, 8 kızını bilgiledik. Elbette zor hizmet, aşağıdan bilmeyi turagan bilediler bizim halkımız. Bunlar bizden milletimizin kileşegi. Biz yaşkına yetirge yaratabız. Balarımız Tatarca söyleşmeyi, jırlamayı, biyimi, elini şikkine söyleşe. Ne alar bizim örnek? Mene degan kamil derecede söyleşeler. Milli ruhta terbiyeleneler, jırlıylar, milli oyunlarını oynar, tapmaklar aytalar. Mene alar bizim milletimizin kileşegi, mene bunda indi bizning milli ruh. Mene sizden bilen indi biz fevral oyundan birge tanışıp bittik, bütünüz bilen dostlaşıp bittik. Hem indi bik matur çıkış yasadık bugün. Şunday matur çıkış yasadınız, Recep'ke mene opalar, Recep'ke kalıp oturdular. Biz ayrı olay bulduramayız, esas sahneye çıkıp, koysanızga 5 yaş, koysanızga 6 yaş, 57'de tulmagan bir kızga da. Şunday matur edip çıkış yasadınız. Siz mene bu sahneni tuttunuz, bik zor rahmet siz. Tertipli bulup, terbiyeli bulup, mene özümüz öğrengen bilmenlerini pişirip, matur edip enilerimizin bir akıllı ulları hem kızları bulduğumuzu dileyimiz. Hazır indi bu leflevge koşarız. Kıymetli hanımlar, şunlapta mene bu bağlar bizim bir kişkineler. Şu Kozan şehrinin bağlar bakşalarından ikinci yıl şu beylerini alıp bararız. Birinci yılları o kadar büktüğüyle bu yıl Recep buldu. Bizden 150 bala Kozan turunda katlaştı. Gümümen bağlar bakşalarından fevral ayından başlayıp bizalarını sayladık. Her bir rayonlarına koşup ötkerip sayladık. Ondan sonra 38 bala Kozan turunda jengip çıktı. 38 balаны bitmeden mingirip bulmuş, olay bit, onlar bile ayrım iştirge gerek. Ondan sonra indi biz Kozan turun ötkerip, mene şuşu bizning 16 balаны saylap kaldı. Mene bugün sizning karşınızda 16 bala çıkış yasadı. Hem indi onlar bilen biz jengip çıkkandan sonra kabat şögüllene başladık. Hem mene göresiz, bugünkü günde onlar sizning olda sahnede çıkış yasadılar. Bir sürü rahmet balalar bakşalarına, terbiyecilerge, müdürlerge, etiyenilerine, dövenilerine, etkiler babkalarına bir sürü rahmet. Her yerde yürüttüler, her yerde buldular. Mene bugünkü ansambl çıkış yasadı, şu ansamblın yetekçisi Devlet Efendi Umarov. Mene o bizden olargali birinci büyünüler, şuları öğrettiğim birinci şıkkanda büyünüler. Bir sürü rahmet. Hazır indi bu leflevlerge yakmışkende, men indi bilgili Rahime Hanım sizge birem. Men bugün şu bağlarga qarab, soqlanıp qına tugul, g'ururlanıp da o'tirdim. Başqalag'izda shunday eskitkish, nani qizchiqlar ham g'urur, botir malaylar o'si. Demak bizning millatimizning kelajagi borg'ina tugul, ol ümitli. Balalar, siz bugün bit motorlar, hem şulay etip, motor etip çıkış yasavlarınızga, biyularınız için. Siz kimge bugün rahmet eytesiz? Etileringizge, anileringizge eytesiz mi? Eyye! Balalar bakşaları, müdürlerine eytesiz mi? Eyye! Hem indi, o'zingizning tarbiyachilariga rahmat aytamiz mi? Eyye! Hem barliq şuşu sizni tomosha qilgan qonaqlarimizga, ular bizning elimizning turli tubaklaridan kelib, sizga qarab, sizning bilan endi qiziqib ham g'ururlanib o'tirdilar.
barıгызга da bik zor rahmat aytабыз. Hem bizning mine bir yıl televideniyada Şayan TV kanalı işley başladı. Siz barıгыз da bunun turida bilesiz. Hem indi mine şuşu beygini ihtibarlap qarab oturgandan soň alar Şayan TV kanalında tapşırığında katnaşu mümkünligin tüvendeki balalarga bireler. Siz hazırmı? Qaysıgızны televizyonga çağırdılar iken, aydagiz biz sizning ismigizni e'lon etdik. Demek, Şayan TV kanalında katnaşu mümkünligi Zapparov Baxtiyorga bireler. Demek, televizyondan tomosha qilasimiz boradi. Şayan TV kanalında katnaşu mümkünligi G'ismanova Raydaga berilar. Sizni endi televizyonda ko'rish mümkünligine erishishga sanalsa, shunday mümkünlik Nur Muhammadov Oyazga berilar. Oyaz qayerga berishib? Grigorieva Yasmina da biz televizyondan ko'rish mümkünligine erishamiz. Grigorieva Yasmina. Hem Yunusova Malika. Bolalar biz sizni ixlos ko'ngildan tabrik etamiz. Umuman bugun chiqish yasagan bolalarimiz eskitkish, ko'zlariga tegmasin. O'ngishlar sizga bolalar. Hozir bizning tog'in birida bor Yolqin jurnalining Sabantoy jurnalining hem indi Ustaqullar jurnalinden da çıkanımın da ne güzelisiz. Ben Sabantoy jurnalına, bizden 95 yaş tula bu yıl Sabantoy jurnalına, nekmine Sabantoy bizden şuşa, bizden milli, tatar balaları, hamammen balalar, yaşı sürüler için çıkartılan jurnal. Min üzüm sayılarga deyiş bulamam, şulay bana demeyin. Min yaratıp gülmegi de büyük matur, üzü de büyük matur. Bu kızın sayılar edem. Gelecekte bizden işimiz olur diyen eminler ama yardı yıllık подписка bile gideriz. Yolqin jurnalına bek zor rahmet eytesi ki şuşunday zor beyge uyuşturganları için qarab şınlap bek suqlanıp oturdular. Bek zor iş boşqarılgаны көрініп тұра. Hem indi balalar barысы da bek talantlı, seyretli. Mine hazır özüne soylarga degan şeyle yo'qoltib qoldim. Barısına da bölek birer edim. Emma menim mine ko'nglime kirdi, mine shu beleki yigit. Tılsымлы қолар журналы болғаш, Бек өзі ойылып тұрға дейш бітінде, мен үшігін немелерінің барысында ойыра алам дейді. Ойыра алам, шоңа көре, мен жұшы сәхнеде тұрған балаларының әтиенілері, тәрбиешілер, Тылсымлы қолар журналы редакциясына шылтыратығыз әлі. Балаларымыз барлық балалар турында да yazып шығарғаныз әзір. Ярый ма? Hem indi çok bir balаны ойырып алырға күштілер енді. Етегіз ойырып алам енді, әйме. Mene garmon oynagan vaqtda o'zdirib garmon o'ynadi bir yigit bizni. Lekin kiyisi kelib ketdiğini şu vaqtda. To'xtalib men aytdim shu garmon yigitga bermaydi bu. Tılsımlı qo'llash nima yozib buni. Danilov, Andrey Danilov. Durust aytaman? Bek zo'r rahmat. Mene bolalar shu jurnallar bilan, Şayan TV bilan do'st bo'laylik. Sizning her biringizga velosiped bilan ketamiz.
Татар Конгрессының birinchi o'rinbosari Danis Fanisovичка сөзне беребез. Диплом татар кызчыгы 2019 жеңүчү Юнусова Мәликә 135 балалар бакчасы. Юнусова Мәликә. Күтәрәсезме? Татар кызчыгы 2019 бәйгесендә җиңүче Арсланова Алия 105 балалар бакчасы. Григорьева Ясмина 31 балалар бакчасы. Mirgayazov Aslan 54 балалар бакчасы. Татар малайы 2019 бәйгесе җиңүчесе Рахимуллин Данияр 596 балалар бакчасы. Нурмөхәммәтов Аяз 2-нче гимназия башындагы татар балалар бакчасы. Котлыйбыз, алкышлар. Татар малайы 2019 бәйгесенең җиңүчесе Әхмәтов Айдар 40-нчы балалар бакчасы. Татар малайы 2019 җиңүче Заппаров Бахтияр 24-нче балалар бакчасы. Татар кызчыгы җиңүчесе Низамиева Амелия 134-нче балалар бакчасы. Татар кызчыгы 2019 бәйгесенең җиңүчесе Хәмзина Әминә 35-нче балалар бакчасы. Игътибар иткәнсездер, һәрбер кыз балабыз әле калфак белән дә бүләкләнә. Татар малайы 2019 бәйгенең җиңүчесе Данилов Андрей 23-нче балалар бакчасы. Татар малайы 2019 бәйгесенең җиңүчесе Сабитов Кәрим 566-нчы балалар бакчасы. Татар малайы бәйгесенең җиңүчесе Хайруллин Илнас 514-нче балалар бакчасы. Татар кызчыгы бәйгесенең җиңүчесе Усманова Рәйдә 415-нче балалар бакчасы. Татар кызчыгы бәйгесенең җиңүчесе Юсупова Мәликә 528-нче балалар бакчасы. Татар кызчыгы бәйгесенең җиңүчесе Дәүлиева Диләрә 261-нче балалар бакчасы. Татар кызчыгы 2019 Гран-при иясе Дәүлиева Диләрә.
mezgiller. Hem indi yigitlerden Grand Prix iyesi bizning Mirg'ayazov Aslan. Hemine Grand Prix üyelerine bizden Fatloğlu'ydaki sepet, Grand Prix üyelerinden kızga da yigitke de mine şuşunday bir sepet. Laureatlarımızga barısına da şuşu bir sepet. Kuresiz biz alarını korobkalarından oşmadık, çünkü etiyenin olup koydası var. Şuna her bir bola bir sepet, siz nekke bolalar. Bu şey başlanır altından en zor bular. Менә шундый күңелле дә, милли дә, горурлык хисе уята торган бәйге, татар кызчыгы, татар малае конкурсы алдагы елларда да дәвам итәр дигән өметтә без сезнең белән саубуллашабыз.